I dalje čekate u redu. Vašem čekanju je došao kraj. Elektronsko bankarstvo NLB banke najnovije generacije vam je na dohvat ruke. Prošetajmo zajedno kroz NLB e-klik. Nova NLB e-klik aplikacija omogućava plaćanje sa dinarskog računa. Direktno sa glavnog menija započinjemo proces plaćanja klikom na Kreiraj novi nalog ili direktno pristupamo već napravljenim šablonima za plaćanje. Nakon popunjavanja neophodnih polja u nalogu za plaćanje ili odabirom primaoca sa liste šablona, klikom na opciju Nastavi, možemo izvršiti pregled i proveru unetog naloga i nakon klika Plati inicirati plaćanje. Radi potvrde naloga na broj mobilnog telefona dobijamo SMS koji sadrži jednokratnu lozinku. Unosom dobijene lozinke potvrđujemo i dobijamo informaciju o uspešno izvršenom plaćanju. Ukoliko se radi o računu na koji redovno vršimo plaćanja, potrebno je da formiramo šablon radi bržeg i lakšeg plaćanja. E-klik nam daje i mogućnost ponavljanja plaćanja, kao i preuzimanja potvrda o izvršenim plaćanjima. Također možemo i da kreiramo trajni nalog po želji, bilo da je u pitanju platni nalog ili kupovina i prodaja deviza. Dajte naziv trajnom nalogu, unesite neophodne podatke, izaberite učestalosti i klikom Nastavi dolazimo na stranicu na kojoj možemo proveriti unete podatke. Klikom na Potvrdi na broj mobilnog telefona dobijamo SMS sa jednokratnom lozinkom. Unosom dobijene lozinke potvrđujemo i dobijamo informaciju o uspešno formiranom trajnom nalogu. Na glavnoj stranici u svakom trenutku možemo da pregledamo transakcije koje smo obavili u prethodnom periodu. E-klik nam omogućava bržu i efikasniju komunikaciju sa NLB bankom putem ikonica za kontakt koje se nalaze na dnu ekrana. NLB e-klik, tamo gde ste vi. Za sve što dolazi, vaša NLB banka.